Yaşasın dostlarım aramızda. Aşıksız süzüm benim geldi carcaray. Ağırlığa alganır gelin geldi carcaray. İki carını vurgunur elin geldi carcaray. Tuttuk taşı vurgular tegin geldi carcaray. Ağzım alınca kalkan atalarına suyuncu. Ağılicik carakkan atalarına suyuncu. Akdelegin aytuğa elin geldi carcaray. Ağırlığa alganır gelin geldi carcaray. Kutlu bulut boyuna ırgaylansın carcaray. Bulkundurup düğününü nurgaylansın carcaray. Bir nazikçe tutup alsın carcaray. Düşümünü turguşturup tutup alsın carcaray. Atlasın cayışkan apalarına suyuncu. Akbatasın birişken atalarına suyuncu. İki yaşlı mürgünü elin geldi carcaray. Ay çırayı gelişken gelin geldi carcaray. Bir ayağın bozulup diken olsun carcaray. Kayıncılığın elmeni lezzet olsun carcaray. Gelgin yerin gelini suyla olsun carcaray. Benim beste sözlerin cina olsun carcaray. Aşkımın sarılmaz ciğerleri gözüncü. Ayda günü almırmaz eceleri gözüncü. İyice gayrı aklı tegin geldi carcaray. Ay camalın ucuzu gelin geldi carcaray. Masahat ürünümür bir gülürsün carcaray. Mana yınar gülgüdü öksürmürsün carcaray. İki can duyen ata suyunursun carcaray. En cüzguna şahtolu büyünürsün carcaray. Aksakalın caykalkan atalarına suyuncu. Ağılicik caraşkan atalarına suyuncu. Tarihine kaygıda kavulmasın carcaray. Kavulurdu kudayım kavulmasın carcaray. Tarihine kaygıda kavulmasın carcaray. Kavulurdu kudayım kavulmasın carcaray. Elmira Tarşigima alçalar bolsun, arabayalar şorakmaz. Hurmatlı meymanlar, Kudayım buyursa жараткан Алла Таалам насip кылса, бүгүнкү баш кошуп аткан бактылуу түгөйлөрдүн ортосунда эмдиги жылы ул бала төрөсүндөгү коноктор болсо бир оң колуңуздарды көтөрүп коюңуздарчы. Жок кыз болсун дегендер сол колду көтөрүп коюңуздар. Жараткан Алла Таала насip кылса, эмдиги жылы эгиздердин тоюна жол алды, пиршанура кол чаап коюңуздар. Той куттуу болсун меймандар. Чоң рахмат, жалпыңыздарга телеграфчылык билдиребиз меймандар. Өзгөчө жылуу кол чабыңыздарга, сыйыңыздарга чоң рахмат. Келиңиздер эми. Бисмилла деп акырындан берекелүү дастархандан орун алсаңыздар болот. Ал эми көңүлүңүздөрдү, назарыңыздарды ардактуу меймандар ортого буруп бериңиздер. Бүгүнкү бактылуу түгөйлөр үчүн дилибизде куттуктайбыз. Кош коюңуздар. Бекем болсун. Бүгүн өзгөчө жүрөгкө жакын эң асыл меймандардын арасында бүгүн жашооңуздардан бир маанилүү күндөрдүн бири өтүп жатат. Чын дилибизден куттуктайлык. Эми бүгүнкү кечебизди өзгөчө официалдуу, салтанаттуу түрдө ачып берүү үчүн ардактуу меймандар, бүгүнкү жакшылык тою исимдеги Кайрат Бек агам бар, Мамдуу жекем бар. Ушул керемет инсандарга дагы Мунарбекти жигитти жарык дүйнөгө